MLA nak seng BJP uba AL hack ulapan pau baga thong ka ba khamat e jong ka seng kade yaki kampen roy om ka kerteng jong ki scheme uba AL hack ulap pediang ya kerukam bah pisa ka ba khandai phau la shipho nak sarkar pedeng ba sarkar jela kani ke bentak ba shipho nak sispa kalong keberan kam khanang ba sarkar jela kan shem yak jinglong try ba jingit kli alor ki kampen roy alor ka jing pen kala kerteng ya ke MGNREGS syaka vekset bharat G Ramji ulong ba ka kerteng kamper namar ka bah khamat e ka dei bagi nong shong snong ki batrei ki job card ber ki baduk kim de bandu e ka bah ndrei ki de ben yo khambhon shu shu laban kro hang ne bagi nong yalam ke MPCC kila lektor chak office ke BJP ha ka khatkhandai trik una opra ban pen paw ke jing persya alor kani ke jing pen kala kerteng being concerned with your development ke kerteng ke ba ai mensyuar ke ba biang bah MNREGS ada mentang ya BJP ke kuat pengkala kerteng lo ra ke kerteng ke ba priang lu dia baro i nong syong syong jong gari dia dan problem i ke kerteng le i ngi kuat ke development ke development ke bani dia cikaman bagi nong ke jungi ke badai ke tu ke job card kamdam ke BPL family ke bandu makiru kiri ben kumba ke jiyo man swa kum tai di kamyo kambon su choy la dangila man persyang de kata gara rekom bagan mara ke jim toy jong ki beduk ke besuk ke BPL family jong kan negara India boro gawe kame galia state jong itu 90-10 ratio ngang so ha be tu mabling ong so ha ba ngi kum ga state jong di bendon ke responsibility ini bendon ngi jingit create lang deh bagi wara ya kanu ke development kanu contribution na state de bendon tilada ngi don bertalang baga state bat ka central tingi don ke jo ka ownership ke lada menta ka ai beda ka central ka umba ka de scheme jungi laka ada ka state ka no ka de scheme jungi tilada ngi le lang bat ka central baga state lada de ka kanu ka ratio percentage kata ka doesn't make any difference tang ba ka de bendon lang ka bentang ini bendon bentalang kanang ba ngi ru ngi chim ya ka ownership the self of ownership, we give you a sense of ownership.